nabonye umukobwa mwiza kabisa, kandi abakobwa beza bazapfa ubusa. Ndimo kubona abantu bakinisha agakiza, nkabona ko baragakinisha nkakujya ku rupapuro ufata ukaruca, ariko njewe narakababariye. Niyo mpamvu ntazakarekura, kubera abantu b'imperuka. Urimo kureba ibintu abantu bakora ukibaza ngo ese umuntu ari muri no rugendo rwo kuja mu ijuru? N'urugendo rufunganye, n'urugendo rurimo imishugi, n'urugendo rurimo amahwa, n'urugendo rw'ubukene. Nagiye nsanga abantu batazi runo rugendo. Umuntu azashaka kwiyorohereza akavuga ngo karaja mu ijuru kandi adahayaje. Haleluya. Umuntu azagenda yambara isi yose ukayamburira ubusa. Uzi ubwambure ko ariko gaciro k'umuntu? Ubwambu niko gaciro. Iyo umuntu adafite igitsina ntabwo aba ari umuntu. Ikibabaje abantu bari mu kwiyobora. Reka saba umuntu wo uzi gusoma neza adusomere Ezekiyeli 37 kuva ku murongo wa mbere gushitsa ku 8. Ngira dusomere ibyakozwe n'intumwa 1 no kugeza ku 8. Ezekiyeli 37 kuva ku murongo wa mbere gushitse ku 8. Konfi Ezekiyeli 37 yego murongo wa mbere kugeza ku 8. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yarakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri ico kibaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza ati, Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Murongo wa 4. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwira uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ko Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho. 6. Ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashiremo umwuka mubone kubaho, mumenye ko ndi Uwiteka. 7. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryayo. Murongo wa 8. Nuko nitegereje mbona imitsi iyifasheho, maze inyama zimeraho, zoroswa n'uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Amen. Zakozwe n'intumwa igice cya mbere ku murongo wa mbere ushitse ku 8. Zakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa mbere ushitse byose kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranyije, azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Murongo wa 4. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati, ahubwo murindire ibyo data yansezeranyije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa mwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese Mwami,
iki nico gihe wenda kugarurira mu bwami muri Isiraheli. Arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagenye, n'ubutware bwe wenyine. Murongo wa 8, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu ni Yudeya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Amen. Reka dusenga Imana gatoya. Mwami Yesu, tuguhaye icubahiro uyu mugoroba w'uyu munsi, mugoroba tutazongera kubona, mugoroba wo kukumva, mugoroba wo gutegera ijwi ryawe. Papa, n'iby'agaciro kanini kuba imbere yawe. Turagushimiye ko twongeye kandi guhagarara mu itorero igihe cyari kirekire cyane Mana. Rero turagushimiye kongeye kandi kutwemerera guhagarara muri iri torero ryacu. Mwami Yesu, ukaba watwemereye. Reka tugushimire kuko waturinze impande nyinshi twagiye, uturinda mu ngendo nyinshi benshi baguyemo, ariko ukaba wongeye kutugarura, tukaba twongeye kandi kubona bera. Mwami, icubahiro kibi cyawe. Rero data, tugiye kuvuga ijambo ryawe. Twe turi bato, ntacyo twoshobora, nta n'icyo twavuga, nta n'icyo twakora kugira ngo abantu bumve, ariko wowe ukuboko kwawe gukomeye Mwami Yesu. Buri umwe wese uzi icyifuzo kiwe hano hantu, buri umwe uzi inzara yazanye, buri umwe umuhaze kwifuza kwiwe. Niyo mpamvu Papa tugusabye ngo tukubere igikoresho, nawe uvuge kandi ukiza imitima iremerewe, abagwayi bakire, abafite ibibazo bikemuke, abafite agahinda ubambike ibyishimo, kuko abantu barababaye bageze kure, ariko iyo turi kumwe nawe Mwami Yesu uzubasha komora ibikomere, abakomerekejwe n'imiryango, abarenganye, abo bose Papa uzubasha kubaba hafi, imitima yabo ikongera kumva ijambo ryawe. Rero uyu mwanya tugwaye kaze kugira ngo uri kimwe cyose Mana utuje imbere, ntituvuge wowe uvuge, kandi abumva Mwami ubaha amatwi yo kumva Imana, kuko abantu ntibari mu kumva Imana, abantu bafite ibindi bumva, ariko turasabye ngo abantu bumva Imana guhera mwatangiye kuva kare mu ndirimbo ndetse no mu nyigisho gushyika ku munota wa nyuma, abantu bakomeze bumva Imana. Data, turagushimiye kuko uzumvise kandi uko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Dushimiye Imana, Imana yo mu ijuru yaturinze mu minsi myinshi, ngira ngo amezi 4 yararenga. Mperuka hano umwaka wari utararangira, ngira ngo hariho abitabye Imana ejo bundi. Patrick narakurikiranye ikiriyo kiwe, ngira ngo ntitwari tuzi ko Patrick uyu munsi tutoba turi kumwe, siko Konfi? Imana itwongeye kubaho, hari abagenda mu ngendo bakagwayo. Ndashima Imana yuko yatuyoboye iminsi myinshi tutari kumwe, mukaba mwaratangiye umwaka ukaba aragenze neza, nubwo twagize ibiriyo, ariko mu isi niko bimera. Haleluya. Ese mumeze gute? Turashize. Haleluya. Uku ni imbaraga z'ukwezi kwa gatatu, kwa kane, aho none uko umwaka uzorangira mugeze. Uzamure do ngo gutya. Abakristo bani mugoroba n'ugushitura gusa. Kujya moto, nabonye ikintu kiza kigora ni moto, ariko mutwemerere mudusubize kuko twari dukumbuye pe. Haleluya. Tuza muri Imana icubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Bwana sifiwe. Imana ibaha umugisha. Ikindi ndashimira Imana, uyu mwaka ushize nakoze ivugabutumwa riremereye. Nageza ngira ngo ivugabutumwa nakoze mu biraro, niho numvaga ko nakoze ivugabutumwa ku mwana w'umukobwa, nkumva birandenze. Kugira ibyumweru 3 utarabona amazi, utaroga, nari nzi ko ari ryo vugabutumwa nakoze rigoye,
kandi nkaba ndi kumwe n'abagabo batakwitayeho, ariko abungeri muzogende mubareke, tibaba bakwitayeho, tibamenya ko uri umukobwa, nta no kugira ngo basi babangira n'imbabazi ngo bazane n'amazi. Hari umunsi nagiye ndinginga mbwira umusore umwe ati womperekeza nkaja ku ruzi, nari nahiye kuri Kirisina ahantu h'imibu h'izuba ryinshi, ibyumweru 3 ntarabona amazi. Utekereza umukobwa uvuye hano, murebe ino suku y'i Kigali, numara wamushikira mu masazi, icyumweru cya mbere kirashira, icyumweru cya kabiri, icya gatatu numva ndarembye ndasha. Nabambwira uwo mugabo ngo mbabarira ungeze ku ruzi, kandi bakamagenda bakavoma mu dukurutu, iyo ntubaza banagira n'ishida zo koza baza bacuguta gusuka amacuguta nuko. Haleluya. Ndagenda ku ruzi, ngo nshike ku ruzi ndeba sa ahantu ho kogera ni kumurari, tiwo kwambura umwenda ngo woge, nuko ndakaraba mu maso nkaraba n'ibirenge ndagaruka. Kandi barambaza ngo se hoze no kogera, ngo hariho uruzi rw'abagabo bakuru n'uruzi rw'abagabo bo hepfo, ariko hano hose harangaye. Ariko mu kiraro, Bwana sifiwe. Nari nzi ko ari ryo vuga butumwa nakoze rigoye, ariko rino vuga butumwa umwaka ushize nagiye ngira umutwaro, Imana irambwira ngo uje Sudani, ugenda uje gucura abagabo bataye ingo. Ese ko mukomya amashi, ukubira nesheje zo gukoma amashi? Uku nyine ubutumwa burashitse. Noneho Imana ati hariho abamama bararize amarira y'ababyeyi yageze ku Mana, ihute uje Sudani, uje gucura abagabo. Hari abagore bataye abagabo, hari abagabo bataye abagore. Yeme Sudani, ndi imbere y'Imana nabonye izuba ku isi ribaho, haragoye. Uzu wamba wicara ugira gutya gusa gusha, kandi baza baryumva. Kandi nari nzi ko ari ikizungu, ni mu giturage. Nasanze ku kibuga cy'indege hararutwa no mu Minembwe. Haleluya. Ngo ndangize nari mfite ibyangombwa byose mu nzira, ngiye ahantu ntazi, aho ururimi rw'icyongereza sinduzi, nize mu Gifaransa, ururimi rwabo sinduzi. Ni ukuvuga ngo ibyangombwa byanje nibyo banyibishije amafaranga. Ni ukuvuga ngo iyo bazafata bya byangombwa, ahubwo akaba ariho bakugira ifaranga neza, ahubwo abaza bagenda magendo ngo nibo bataza batanga ifaranga. Amaze barazijya shika nahahamutse. Ngo mare ndavuga nti Imana ihe perezida wacu umugisha, kukuntu baza azafata abashitsi abanyamahanga baza bahabwa agaciro hano, ariko twebwe iyo dushitse titufite agaciro, no kugufata nkakujya kwisasinzi. Umuntu wataye agaciro ni nkunga imeze gute? Iyo ushitse hano uzawumva akayaga keza, niho wotwara ukambara agasaha, ukambara agahereni, ukaba wafata n'agakapu kawe, naho bazambwira ngo wamukikira agakapu kawe ngo numara ugashire hagati ya moto, kuko ngo baramaga agapapura. Iryo vuga ubutumwa ryarangoye rya Sudani, ariko naho Imana yabikora igitangaza, yamimbwira ngo nzobahombesha ari amafaranga yabo kubera bagiye mu byaha, nzohombesha ari amafaranga amanuke, muzobaze n'amakuru n'ubira cyameze nabi, ngo bagaruke basange ingo. Shima Imana ko abagabo benshi baratashe baza gusangira n'abagabo n'ingo zabo. Haleluya. Ngombe ntaratura ibirenge, ati wamugenda ruguru neza uhuruke mu Minembwe. Ubwo n'ubutumwa nari ntwaye, nari nzi ngo Imana yari yamboneye, nako si Imana, umuntu w'Imana yamavuga ati uzobona lift tuguzogushakira umwanya muri Monesco, mu ndege ya Monesco Buvira. None Emiopi yarasotse, fata inzira ugende, indege izo gutwara ushike mu Minembwe. Ngo shike Buvira nahagize ibyumweru 3, indege irabura kandi hari Emiopi nyifite. Naho yarama yari Imana, Imana iturusha ubwenge.
uko ntituzi kumva Imana. Niho namenye neza imyaka maze mu Mana, nasanze ntarumva Imana habe n'agace na gato. Haleluya. Ibyumweru bitatu indege irabura, kandi indege ijana abandi, kandi ifite ikindanga ko igomba kunjana. Naho yari ishaka konca ahantu hitwa Gahororo, abazi Gahororo ngaseruka mu Minembwe. Abahazi ni ahantu ugenda ukibagirwa ibintu nabonye mu nzira. Abantu baragomye, abantu babaye babi, nsanga inzira zarasibye, igihugu cyabaye ishyamba. Kugenda amasaha 3 uhaye ugenda mu rukenke, ukaza wumva isusa, ukaza wumva urubaba, naza nibaza ndavuga nshobora kuba narasaze mu mutwe. Kubera iyo utinze mu mubiri ubabara, hari igihe ubura Imana ukaza uyikabakaba ukayibura, kubera ishyamba naciye. Ariko Imana impa amaguru. Muzi umusozi abigahorora, umusozi witwa Manenga, uzamuka nturenge. Nawe uguyeho ngumwuma, umuhungu twari twajanya yarenze akazagaruka mvuga naguye umwuma ugaruka untore. Haleluya. Imana irakomeye. Sinaguye mu nzira, ubwo rugendo rwose ndagaruka, ndazunguruka neza, ndahuruka mu Minembwe. Imana impa indege ngira agahengwe, nongera ndahuruka hano mu rugo. Cyo si ikintu kinini Imana yakoze. Urugendo rw'amezi 3, uko aho hose nagiye amezi 3 n'ibyumweru 2. Ubwo rugendo rwose ni urugendo nararize. Umubiri warakubititse, ibirenge byazo zamba bivamwe amazi, nkama mzimba hano kudusinsino tukaza tuvamwe amazi. Kubera uragenda ubundi hatarasenyuka, ni ukuvuga ngo imihana myinshi yarasenyutse. Haraho nagendaga mbere ukava ku itorero ukarara kurinda, ariko aho hose ni ishyamba. Ni ukuvuga ngo uragenda urarara mu ishyamba, ukagenda ukazosha umunsi wose ugashika saa 3 z'ijoro wabyutse saa 11. Ariko Imana igira ubwenge. Imana yampaye izo mbaraga, nivuga butumwa ryangoye ringora mu bitekerezo. Abantu banzi Imana, abantu bageze kure, abantu ntibagishaka Imana, biteye ubwoba. Ariko ndashima Imana kwizi kubwira ngo haguruka nzobana nawe. Imana yabanye nanje, Imana iranyagarirwa, Imana itunga ukuboko kwayo hari mu bibazo byinshi, mbura umuntu numwe, ariko Imana impa abakozi bayo bamba hafi. Gushika ndangisha ivuga butumwa ry'amezi 3 arenga. Timwobyumva uko ko ndashimaga ngeze mu rusengero rwacu. Haleluya, haleluya. Nukuri ndashima Imana yuko asanze itorero ari rizima. Naraje senga umunsi umwe, Imana yamivuga ati wamugenda Bugande, uruhukira Bugande. Ubutumwa nari ntwaye bwarebaga impunzi z'i Bugande, namagenda uko iminsi yose nari mu makambi. Ariko ndashima Imana kuko yarinze itorero. Amen. Uko mpuruye handayivuze ndayirangije. Haleluya. Ese ko murishimye? Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Kindi ndashimira abakozi b'Imana baduhaye agaciro kutubonera hano. Kuvuga ijambo ry'Imana ntubihabwa n'umuntu, ni Imana izibiguha. Ndashimira Bishop, Imana imuha umugisha, naramukumbuye aze kuza. Shimire n'abakozi bakorana, mama Bishop na Pastor Kado n'abandi ba Benisi nababonye. Nukuri nubwo tuba turi kure ariko turasengera itorero. Imana ishimwe ko yakomeje kubana nawe. Bishop ahari, Imana imugire neza, kandi ishimiye n'abantu bose baje gutaramira Imana. Imana ibahe kumva Imana. Haleluya. Nishimye banyereka kuri fishi ngo ndi kumwe n'umukozi w'Imana Rutayisire, razana amajugu muntese ndaje. Uriya muntu umeze kuriya turashize. Suku ndavuga ndagira, ariko uko Imana ikora tizireba nyine amatitre cyane, zireba uwayemereye mu mutima. Nukuri nishimiye kubona gusa turi kumwe nawe. Amen. Haleluya. Imana imugirire neza. Ndabona Bishop yinjiye, ndamuramukije mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha mwinshi, ari dukumbuye cyane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe ko ikomeje kubana na Foursquare. Hari ukuntu Imana izivuga nyine tukishima.
tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Kubera nari nkumbuye bampaye umwanya, sinshaka kurenzaho iminota ko ndagiraga ngo ntarondogora, ndavuga ijambo ry'Imana umwanya utari munini. Amen. Rero reka musabwa nshiremo nshima Imana, ibi birenge byawe byaza bivamwe amazi, nshima Imana ko ngeze mu itorero ryacu. Ese mwe timwishimye kabisa, timwishimye kabisa. Tugire gute? Tuzamure tugire gute? Imana yabarinze umwaka wose yemwe. Umwaka wose ni ikintu gikomeye, ukaba uri muzima n'ingo zanyu. Tuzamurire duhe Imana icubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Niba ari ijwi riheri barirere, simpaye mbumva, banza ari kamikure. Ni sawa? Simpaye mbumva rero. Muzamure. Mugihe Imana yabarinze umwaka wose, ntago mwabyumva. Uzumenya iwanyu, uzukumbura iwanyu, niho uzumenya agaciro k'iwanyu utari iwanyu. Jewe mfite ubuhubzi. Tugire bite? Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo sintinde kubera ntangiye anshiriremwo shima Imana ko yabanye nanjye. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Imana imuha umugisha. Ese yibwira ntiyagira undi utambuka, murabizi ko nabihawe njyenyine. Uko sinoruha ntamba. Bijya by'ubujyajya ngo ndarenzaho, ntabwo nzi kurenzaho. Nzokora uko Imana yampaye, unkunda nkunde, unyanganyange. Sinkorera ku marangamutima y'umuntu. Nzokora icyo Imana ishizemo. Tishingikirije abanzengurutse, kuko abantu bakeneye gukora kuko abantu bashaka. Jewe Imana yakumpaye irakunkosoreramo, irakunkubitira kubera nari narabiretse kubera abantu. Urumva tiyarabizi nta kibazo, ariko ntiyagira undi utambuka. Niko bisho.
ibagirire neza. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Katuvuga ijambo ry'Imana tutaza gutwara umwanya, ariko ndabishima. Imana ibaha umugisha. Haleluya. 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 Tugiye kuvuga ijambo. Umutwe w'ijambo uravuga ngo imbaraga ziyobora umuntu mu rugendo. Amen. Imbaraga ziyobora umuntu mu rugendo. Bwana asifiwe. Banza mvuge ku rugendo rusanzwe rwo mu isi. Abadakunze kugenda, iyo wateguye urugendo uza utegura imyenda, abanyamujyi bagapasa, ugategura ibikoresho, utegura amasogesi yo kwambara hari imbeho, ugategura imyenda y'urugendo, warangiza ukaba ufite tike. Hari ibikoresho by'urugendo rusanzwe. Haleluya. Turi kumwe? Urugendo rwo mu mujyi ntabwo rugoye cyane, ariko urugendo ugenda ukaja mu misozi biza bisaba kutwara ihamba. Amen. Ndibuka navuye Buvira dutaha ahantu ku Bwegera. Uwo mumama yangumye mu mutima. Hariho abamama b'intwari. Yeme uzi kuza ushika ahantu ukamusanga umubyeyi mu nzu yarakaye, uri umushyitsi. Ariko uwo mumama Imana izamugirire neza. Yari afite indahekana zigera kuri 5, abana bangana. Namasanga umugabo yagiye gutorera. Umugabo yagiye gutorera, umugore yagiye gucuruza injanga kugira ngo aze abone n'izampuzi zari zaravuye Gahororo. Umugabo yamaje kwitorerera, umugore araza asanga atwaje. Ngo ashike ikintu cyantangaje cy'abagabo, bafite ukuntu Imana yabaremye, kandi nukubakira gutyo nyine. Turaza dusanga umugore ataraza, abana baje gucura iso yateruye yatoreye. Araza dusanga yari mwene wabo w'uwo mugabo twari turi kumwe. Ubwana ko burarira, nyina ntaraza nijoro. Warangiza umugabo akaza tota umugore. Ngukuntu uhayibona ko bashitsi baje kugira vuba. Uko abana ko bararira rimwe abarabuhagiye nk'umunota, ariko umugore n'intwari. Tugirebe. Haleluya. Kuko kubusa abarakaranze injanga, abaracumze, abaraduhaye, abaradusasiye. Umugabo bamutwara kuja kurara handi. Ikintu cyantangaje mu gitondo saa 11 abarabyutse kudutekera ihamba ryo gutwara. Yamakaranga zandagara, urabona zandagara zibuvira ingene ziba ziryoshe. Yamadukarangara twumisha n'inyanya. Ngo amaracumba umutsima wahura urukomeye, umutsima w'imyumbati. Se bazawita gute? Noneho gamvuye ruguru ikinyamurenge ni cyose. Bawita ubugari bw'imyumbati. Arabukomeza. Ariko umugore muhi ninje kugenda uzomugurira igitenge mushire. Yakoze akazi n'intwari. Yama uzi umugore w'inkuba aza birandura urugo rwose akamagwegeranya kako kanya, umugore w'intwari. Ariko hari umugore uzushika akarika inkono ntishi kubera inabi gusa. Uko tuza tugenda tuza tubona byinshi. Jewe yanasanze yandebye nabi, nzana amafata amafungo ku gahato kugira ngo kandi mu bwenge urafunze azama yikanga. Haleluya. Twari tuvuze ihamba, ikintu kiguha imbaraga
iyo ufashe urugendo. Amen. Urugendo ruza rusaba kwitanga, rusaba kudasinzira neza, rusaba ibintu byinshi. Ariko icyo nshaka kuvuga sintinda kuri ibyo, ndashaka kuvuga urugendo rw'akagakiza twatangiye. Haleluya. Twireke. Haleluya. Uru rugendo si urugendo abantu bazi. Abantu ntibamenye urugendo twatangiye. Nagiye nsanga abantu batazi runo rugendo. Umuntu azashaka kwiyorohereza akavuga ngo karaja mu ijuru kandi adahaye ajayo. Haleluya. Haleluya. Uru rugendo ruje mu ijuru twemeye tukavuga ngo twakire umwami Yesu nk'umukiza. Ukavuga ngo bamwakiriye mu mutima wawe. Hanyuma ukavuga ngo ndatangiye urugendo ndagiye. Nasanze atari urugendo goroshe. Nasanze ari urugendo rwo kurira. Ni urugendo rwo kurira. Ni urugendo rw'amasozi menshi. Haleluya. Ni urugendo rw'ibitutsi. Ni urugendo rwuzuyemo ibitutsi gusa. Haleluya. Ni urugendo rwuzuwemo kwangwa. Uza wangwa, ukangwa ntacyo wakoze, abantu bakaguhimbira kuko wahagaze neza mu rugendo. Urimo kureba ibintu abantu bakora, ukibaza ngo ese umuntu ari muri runo rugendo rwo kuja mu ijuru? Ni urugendo rufunganye, ni urugendo rurimo imishugi, ni urugendo rurimo amahwa, ni urugendo rw'ubukene. Abandi ukabona ko barorohera mu mafaranga, abandi ko bararyoherwa mu mubiri, ukabona abakobwa ko barakora ambiance zishoboka. Ariko iki kurimo kikakubwira ngo wewe ntiwibeshe ngo use n'abakanaka. Haleluya. Ni urugendo ibyo abandi bareba uzubitera umugongo, abandi bareba ahangaha wowe ukareba. Haleluya. Ni urugendo rwo guhitamo wenyine. Ikibabaje abantu bari mu guhitiramo abandi. Turi kumwe? Umuntu akaguhitiramo muri uru rugendo ntibibaho. Uzi uwihitiramo kuko ni inzira ibabaje, ni inzira y'umuruho. Twiza muri Imana icyubahiro. N'urugendo rwo gufunga amatwi ntiwumve ibyo abantu bahe bavuga, kuko amajwi aza gusakuriza ukagira ngo watutse Imana. Nimundebe abantu bahugijwe n'iki? Nimundebe. Haleluya. Hari amateka tuba dusoma igitabo cya Mukristo. Mukristo yagiye ahura n'ibisitaza byinshi n'abamuyoza benshi n'ibibazo byinshi cyane. Kubera yari yarahisemo urugendo, aravuga ngo ko ndaza mu rurembo siyo, ntabwo nzareba inyuma. Igihe cyose yarebaga inyuma yahuraga n'ibibazo. Ngo musigura butumwa yaramubwiye ngo ukomeze inzira udahindukira, ariko igihe cyose yabaga nk'uwitajije yahuraga n'ikibazo. Turi mu guta Yesu tukagenda tugakubitika mu bibazo. Twamara gukubitika ukabona gutaka ngo Yesu, akaza akakubwira ngo mwana wa utegeye amaboko ngo ino kwakire. Ariko ikibabaje adutegeye amaboko ariko twarayanze. Imana itubabarire. Haleluya. Ni gute umuntu wohitamo runo rugendo ukaba ukunze iby'isi cyane? Ngo se we ntuyibaho? Nyibaho. Ariko nanone hari akigora ugira kugira ngo nibura ugira agashusho k'Imana. Siko yeme? Ejo nabonye umukobwa mwiza kabisa, kandi abakobwa beza bazapfa ubusa.
baza bapfa ubusa, si bose, dore ko abantu b'imperuka bumva nabi. Noneho umukobwa mwiza ufite po yambara akajipo kagera hano. Igitangaje yari mu mujyi, yamazana akantu arapfuka, yaje kwicara hano hose hakagaragara. Noneho nkavuga karagapfukirira iki? Hari ibigabo by'ibipfamutima byari mwicaye iruhande. Gotore hano ntaba hari, mwebwe muzoja mu ijuru mwese muri imfura. Mwakaza kubita undi nkokora. Ndavuga ngo uyu mukobwa umuntu azagenda yambara isi yose ukayamburira ubusa. Uzi ubwambure ko ariko gaciro k'umuntu? Ubwambu niko gaciro. Iyo umuntu adafite igitsina ntabwo aba ari umuntu. Ni ukuvuga ngo agaciro k'umuntu ni ubwambure. Turi kumwe? Ni gute umugabo washingiwe hano na bishop n'abandi bapasiteri bose akavuga ngo uyu niwe nemeye ntoranyije mu bandi bakobwa bose, yarangiza akamuca inyuma ngo yaramuhaze, abadayimoni bateye ngo yaramuhaze, yarangiza akama asa ujijishije umugore, akamufata neza akamusohokana kugira ngo amenye uko asohokera ku bandi. Kujya uzi wicara imbere y'undi ukambura imyenda ukayamanika kuri portemanto, kujya usufata uri umugabo cyangwa uri umugore ugafata imyenda yawe ukayikuramo, umugore utari uwawe akabona ubwambure bwawe. Ni nko kubwira Imana ngo agaciro Yesu wampaye kose ndakambuye inzerezi zose z'abagore n'abipfamutima by'abagore n'abagabo barakumenye kandi baragusuzuguye. Uko niko biba bimeze. Nta cyubahiro cyawe cyose ucyambuye, Yesu aza kugaya. Kandi impamvu nawe biguteye isoni niyo mpamvu utazubwira umugore wawe. Urabizi ko ari bibi, urabizi ko kizira, urabizi ko ari bibi cyane, ariko uzurengaho ukabikora. Wa mugore azavuga ngo iki ni igipfu, kamugenda nawe ngo uri umugabo cyangwa uri umugore, uri gipfamutima. Kuko ubwambure bwawe niko gaciro kawe. Imana itubabarire. Kandi yamavuga ngo asengera ngo kwa Pasiteri Rutayisire. Noneho ti Pasiteri Rutayisire ntiyo kubona, uzi wihisha uri mu mujyi, ntiyo kubona gutyo ngo akwihorere. Uyu ni umugabo w'Imana wageze kure. Hari abantu baza binjira mu gakiza ukabona barinjiye, siko? Uyu mugabo yarinjiye. Haleluya, haleluya. Muri uru rugendo ni ibintu bitatu ngiye kuvuga bizogufasha muri uru rugendo. Bashe kuzandika biba byandike kuko simbitinda mu cyane. Haleluya, haleluya. Ikintu cya mbere kizagushoboza muri uru rugendo rwo kuja mu ijuru rurura ugakurira. Jewe yampamagaye mu buryo bwo kurira gusa, kandi abantu ntibabitahura. Dariho ngenda mu rukenke isaha igashira, kagenda isaha igashira, umugabo twaza tujana kansiga ngo ndamamenya ngo inzira ngo yinka ngo n'inzira ngo y'abantu. Hano nyimenye gute? Basegwa akabo ngo nyimenye nguko wende wotahura ngo inzira y'inka n'inzira y'abantu. Akagenda wenyine akambura akagaruka, gasanga nicaye ko ndarira. N'urugendo rwo kurira, si urugendo rwo guseka, n'urugendo rw'amarira. Hari igihe Imana imbwira ngo ntusezere n'umuntu n'umwe. Pasiteri uyu simusezere, ariwe wakabwiye mu rugo amakuru. Rimwe na rimwe nkagenda ndasezeye bishop,
ni gake ndamusezera kweshera ku gatuti ni bibi kubera uburemere bw'umuhamagara hige vuga ngo haguruka nijoro ugende ngahaguruka abandi baryamye kagenda nta unyumva nta wabitaho n'urugendo rwo kurira iyo wayegereye uza wemera ibyikubwiye ikibabaje abantu bari mu kwiyobora ikintu cya mbere kizagushoboza muri no rugendo umwuka we haleluya haleluya muzi kibaza abakristo bafite iki gihe impamvu abakristo barindagiye isi iratokoye yuzuye agahinda n'amarira abantu bararindagiye bitwa ngo bari muri ino nzira kubera iki ntawe ukigendesha umwuka wera inama umuntu arahaguruka mwivuga ubutumwa kamatora Bibiliya ngo bamutumiye ngo ari kuri fishi ngo bamutumiye nta gusenga ngo umwuka wera amubwire ngo uzokora gutyo uzogenda gutyo iyo wumviye umwuka wera uzubangamira abandi niyo mpamvu jewe naravuze ngo agakiza nabonye naragakubitiwe nta uzokanyaka tibizoba naragasumbukiriye mu bayisiramu nije nyina mpayendira ndi kure y'urugogwa ndakubitika karara hanze kubera kano gakiza hanyuma wowe ngo kubw'amanyanga yawe ngo uzumbwire ngo uko abandi bakoze gutya ngo ngukore tibikunda ndabiza aho Yesu yankuye aho narindi ndashobora go kwemerwa n'umuntu n'umwe umuryango wose ukanda ndi kure yo mu rugo iwacu panze ndi ku ishuri ndashobora guhamagara papa ndashobora guhamagara pastor Kadongwa nyumve nimukubona abantu bakinisha gakiza kabona ko baragakinisha kakujya ku rupapuro uzufata ukaruca ariko njewe narakababariye niyo mpamvu ntazakarekura kubera abantu bimperuka kubera nciwe intege n'abandi ndibikunda si Yesu icyo yakoreye zomufata izoshoboza gushika ntashe titaye ku muryango uri mu kwicara ukavuga ngo twagize inama ngo ukore iki wakireba ukabona hatari mu bushake bw'Imana naravuze ngo umuryango uzavuge cyangwa ureke icyo umwuka wera azambwira nico nzakora haleluya muri uru rugendo umwuka wera azagushoboza nico kintu gikuru satani yanyuza abakirisitu nico kintu cy'ingenzi satani yanyaza abakirisitu umuntu mwitorero ari mu gusenga ariko ntagendeshe umwuka wera inama ukaba mwitorero udashobora gufata ngo uvuge ngo ese kiri torero Bishop Imana izamugirire neza zande bari no torero nama mvuga ngo Imana izamuha ijuru nuwagize icyo akora hano kubaka rino torero ry'Imana ntiwiyubakire ngo utake bino bintu umumotari wanzanye arambwira ngo se ni ngo nijya kanisa ry'abakire kusi ry'abakire ba Uganda bazavuga ngo nabagaga ngo nabagaga ni kanisa ry'abagaga gutunga kanisa ryiza gutya ariko ribe ryuzuye umwuka wera abijira mwabuzura umwuka wera haleluya kubera abantu batakigindisha umwuka inama umuntu ariyobora abantu babaye imbobo mu ikanisa takiyoborwa n'umwuka wera niyo mpamvu aje kure ya pasiteri agakora amanyanga Imana idufashe Imana itubabarire haleluya umwuka wera niwe mujyanama wacu mukuru uzotuyobora akadushisa ku Mana umwuka wera haleluya hari umunsi umwuka wera yambwiye ngo nimbwire umugabo umwe nasanze mu kiraro abantu bazavuga ngo mwenguze uko zabungera isoni none Imana izihisha ibyaha ngo ya ibyaha byose
Imana ntizihishira umunyabyaha. Nashyitse hano ijwi ry'Imana rirambwira ngo abantu baye bakorera Imana bajijisha batari mu Mana. Imana igiye kubatwikurura. Irabatwikuruye mugiye kumenyekana mu byo muhaye mukora. Ngo kubera Imana irarakaye, kwitwa ngo kuravugira Imana ari kuri kure y'Imana, ubizi mu mutima wawe ko atari Imana uhaye uvugira. Ngo Imana igiye kubatwikurura ngo irahaze. Ugiye kumenyekana mu byo uhaye ukora kandi bizagaragara abantu bose bakumenye. Kita umunyamasengesho ubizi neza kutari umunyamasengesho. Mane tubabare. Mwuka wera rango iryo joro bavuga ngo igitangaza kimbayo umupapa w'umusaza. Mwuka arambwira ngo mubwire ngo yataye ikanisa aturugo agize imyaka 5 mu biraro. Umugore yararusharaza aratakararira, umugabo aramunanira. Uza akazi yari afite akazi ko kurongora inka. Mwuka wera arambwira ngo mubwire yature nataturagiye kugwara ingwara batazavura kwa muganga kubwambure bwe. Agiye kugwara ikigwara hanyuma ndishima ndavuga ndatangira. Mwuka wera ati mubwire ugiye kubona igitangaza ubu nyine. Amen. Umutima igitima kikaza cyamagihirita. Umusaza mwiza, ifura mwiza. Umare umutima ukazuhirita. Ndavuga nti ngiye kumubwira. Naramubwiye ijwi ryavuye kure. Ndamubwira ngo umwuka yavuze ngo akazi kawe hano nako kurongora inka. Izi nka zawe n'abagore bawe. Imana iravuze ngo igiye kuguhubita inkono uzagwara ingwara ikomeye. Uzi ikintu cyamubayeho? Namambona ava mu kirambi yararimo yamayubikinda yamavuza induru. Nguzi ikibazo mfite musenge ngo ndimeninda. Ngo ndimeninda. Atuzi ikibazo nsigaye ngira. Sigaye nja munsi y'inka. Kama numva cya kintu kiramfasha. Cyamfata kaba manza kukama. Kareka gukama kabanza nkagenda nkayirongora. Nabona nkabona kuza kandi ico gisonga kimvuyemo. Kabona kuza kandi ngakama. Ko murumva bene abadayimoni. Arambwira ngo ari ihene ari ibipfura. Ati izi zanje ntizikimpagije ziganja no muzinda abandi bakijyana. Tino mukozi w'Imana Imana yeretse. Ati sibi avuga n'ibintu ntovugira hano. Aravuga ngo we Imana yabyeretse yamapfu aryamisha indahasi. Ararira. Ndamubwira nti byuka musengere. Twabaye imbata za Satani kubera kutumvirijwe ry'Imana. Ti woba wumvirijwe ry'Imana ngo ni mara Satani gutegeke ngo ujyame hejuru y'inyamaswa. Ubu ngo hano bigezweho hari Nyamirambo ngo umukobwa ari mu gushaka undi mukobwa neza bagatanga inkwano. Mapepo sinajyayo. Turabaganye mu izina rya Yesu. Uru ni Rwanda rw'Imana mu izina rya Yesu. Aho Imana yakoze si bitwagakoze twakwitura Imana ibyiza yakoze. Ibyo yakoresheje perezida wacu agategeka kubabarira abantu biciye umunsi w'Abanyarwanda bakaba bari kumwe. Ni igikorwa cy'indashyikirwa kitari gushobora umuntu wese. Kitari gushobora umuntu wese keretse uwabihawe n'Imana. Umunyarwanda akababarira uwamwiciye. Iyo haba ubutegetsi bubi abantu baba barishuranye baramaranye. Abacitse ku icumu bakihora. Ariko kubwa Imana yashatse ku Rwanda rugera heza iduha umutegetsi mwiza aravuga ngo mubabarire. Mubabarire. Yesu niwe wavuze iryo jambo ngo mubabarire ababagiriye nabi. Mubabarire ababagiriye nabi. Timwabyumva bacitse ku icumu nibo babizi. Iki gihe tugeze mu cyunamo abadayimoni bose barazuka. Ukabona wa muntu yabaye mubisi.
ukabona babazimu, akibuka ingene batemaga nyina na se bari kumwe, akabona ingene bafataga nyina bakamurongora bakajombamwe ibiti mu gitsina, ya sinema yose ikagaruka. Nari mfite inshuti yanje umukobwa y'umuvuga butumwa, igihe cyose cyunamo kibaye aza umwukuza ugenda akaba mubisi. Tumugire ngo iki gikorwa ngo coyoborwa n'umuntu gusa, keretse uyobowe n'umwuka w'Imana. Imana imugirire neza. Tuzamura Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo uyobowe n'umwuka wera uzi ukora ibintu neza. Haleluya, uzi ukora ibintu neza. Ikindi kintu cya kabiri kugira ngo mvuge ndangize no gusenga. Ikizokuyobora muri runo rugendo, cyambere n'umwuka wera, icya kabiri no gusenga. Umuntu ari mu kuba hadasenga Imana. Ubushize nababwiye hano ko ikintu cyo gusenga ari cyo Satani yakuye mu bantu, ikibagiza abantu. Umuntu akaba bishop atagisenga, umuntu akaba apotre atagisenga, ngo ni apotre. Abantu baza bavuga nabi, hari uherutse kumbwira bari bakinsengera, yamambwira ngo wimaye ngo nawe se ngo si musaza wawe bisho, uko wansengeye kubera uri musaza wanje? Amapepo gusa. Ngo si kanisa ryanyu, ni kanisa ry'Imana. Uko bariya bose yasengeye ni bene wabo. Mama bisho bansengeye kubera ngo mapepo bazimu. Ahubwo bene wanyu nibo baguhamba, tibana kugeze kuri wa muhamagaro neza. Ariko Imana ishimwe ko yewe n'umwuka w'Imana. Ese ndi twakomera Imana amashi. Imana yaramuganirije, yamfatiye hano ku gatuti. Kujyaga nari nanze bisho, kujya nari nanze. Kujya waza umva mpaye mvuga ngo se ngo ubu apotre ureke basi bube missionnaire. Naza numva ijo kizina kiri hejuru kindenze. Bishop yamfatiye hano aravuga ngo umwuka w'Imana agize iminsi 3 amubwira kumusengera ku apotre. Navuye hano cyage namavuga ngo niba atari Imana nzokwepa, namanja mu gusenga. Imana ikazituma abanyaminembwe ikazihamagara, emera n'Imana yabikoze. Imana igumugisha ko wumviye umwuka w'Imana. Ni Imana ntabwo ari amarangamutima ngo ndi mushikiwe ngo ni mwene wacu. Ese ubundi twese ntituri abana ntitugira Yesu umwe si papa. Macakubiri gusa mugira. Mape iyo se uzashobora runo rugendo. Haleluya. Nuse uzahuruka maho, nusenge Imana ikakubwira ibyo abandi batabona. Uko twakagombye tumenya ngo icyunamo cy'umwaka utaha tugomba gufata amasengesho yo gusengera bariya bagwayi hahamuka, bariya bazabagira ibibazo mu gihe cy'icyunamo. Umunyamasengesho neza wamenye Imana wuzuye urukundo kikaja kugera twarateguye imitima y'ababa kugira ntibazahungabane. Haleluya. Turi kumwe. Ariko no kuvuga abakristo babaye kuvuga ngo ese yari sabahe, nutindana n'abantu uzasa n'abantu. Amen. Nutinda n'abantu uzavuga nk'abantu, ariko nutindana Imana izozi kurundaho imitwaro, ikurundaho imitwaro. Nimukureba accident nkavuga ngo icyo
abanyamasengesho bamwe bakaza bagenda basenga mu mihanda gusa, abandi amadivorce, abandi bakengira bakisengera amadivorce, abandi bakamagana umwuka w'ubutinganyi mu izina rya Yesu, abandi bakagenda basengera ingo zatandukanye, abantu bakaba mu nzu imwe batavuga, umwe afata igitanda cy'undi cye, kandi ngo nabagaga mugani w'abagande. Ariko iyo umuntu asenga akavuga ngo yatewe, yamara akagaruka, niba bavuganye nabi bagasabana imbabazi. Igihe usenga niho wimenya, niho umenya ko uri umunyantege, niho watura ukavuga ngo navuze nabwiye umugore wanje nabi, nabwiye umugabo wanje nabi. Uzobibonera mu gusenga, nudasenga uzorindagira. Niyo mpamvu murindagiye, niyo mpamvu abakristo barindagiye, gusenga kwarashize. Abantu nibura badasamazwa n'umugi, abantu bari mu ntambara, ariko gusenga kwarashize. Ahubwo babona usenga bakikanga, babona uvuza indimi keretse muri ahantu, ariko kuvuga ngo mwitore uravuga indimi bose bakagusamarira. Ruguru mwumve, ruguru nibihe bagira. Imana itubabarire. Bivuga ko Satani yatwambuye ikintu cyo gusenga. Muri runo rugendo nudasenga tuzohuruka amahoro. Icya gatatu ndangirizaho. Amen. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Gize gutya mbona abantu bakeya bihishe mu Rwanda bahe basenga Imana. Abantu bihishe batazwi, Imana kirabategura. Mu Rwanda hazogaruka ububyutse bene imbere y'Imana buzogaruka. Hariho abantu bababaye bihishe batanagaragara, bari mu gusengera u Rwanda ngo ruzagaruke mu bubyutse. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Nubwo batagaragara, nubwo bataboneka, ariko Imana kiritegurira abantu batareba, kandi ntibaza bakunda no kugaragara. Babahihishe, ntibakunda kugaragara kuri social media. Umuntu ari mu gushaka uburyo bwose ngo agarahane kuri social media. Ibi ngibi ni ibibazo. Uri mu kugaragara uhawe usirimba, bwaca bakagufata uri mu bindi. Ya shusho yawe tizova hano kuri social media. Ico biba nico uzasarura. Kwirukira hano timugire ngo bino bintu birakomeye. Bino bintu birakomeye. Amen. Ico ndangirizaho. Cya gatatu ni ubwenge bw'Imana. Haleluya. Uru rugendo rusaba ubwenge bw'Imana. Imana iri kuguha message aho kugira ngo yubake igasambura. Kubera iki wabuze bwa bwenge bwo gutanga message? Bwana asifiwe. Nigeze gutanga ubuhamya hano, ndavuga ngo ko ndagakobwa kadafatika umuntu wese yoca hagacira. Imana ikamimpamagariye ubwoko. Ubu bwenge nzokora gute? Nzobigenza gute? Ko ari abantu bakomeye babonye Imana bagurutse, bafashe ibishirira byaka, bakoreshejwe ibitangaza bikomeye. None jewe kurambwira ngo jewe n'ingano yanje nukomeze nzobuheka mbishobora. Umunsi umwe icyangugu ngira icifuzo, ibitabo bya Paulo bwakabubaza bimbwira akabinkundisha. Umunsi umwe arakivuga ngo nshike nsoma igitabo cya Paulo, umutwaro wamuza namangira icifuzo cyo gusengera Paulo. Mbwira Imana ngo ari kuyu mugabo ameze gute? Uyu mugabo tugire gute? Haleluya. Ndavuga ngo inyigisho zihuzu zisoma ukazugira urumeze. Mbwira Imana ngo uyu mugabo ndamushaka. Kubwo muhamagaro wampamagaye ugo, shaka uyu mugabo ngo nzamuganirize basi mu nzozi. Twara ahantu mu biti icyangugu mu butayu. Twari nk'abantu 8. Nama ngira icifuzo Paulo araza ngira icifuzo ndaruha mfata igihe cyo kugisengera. Ndabwira Imana ngo azamumpe tuganire mu nzozi. Haleluya. Icifuzo cyiza Imana izigishigikira.
birangize Imana irabikora. Umunsi umwe gutya turi aho hantu mu biti, nama numva ndamukumbuye, simuzi, nama numva gusa ndamukumbuye, mfashwe n'igishika ndarira, bumva gusa ndarize, namavuze induru ngo nkumbuye Paulo. Twari turi kumwe n'umukobwa witwa Nyamitavu na Maxime. Ese ko musetse? Ngo ndamukumbuye kandi ndamu. Uzi kurarira umuntu utarabona? Kwa kundi mvugije induru, ndavuze induru cyane ngo ndamukumbuye. Bama bumva ko mvugije induru, mukanya bama bumva ijwi riragiye, namasa n'unkwereye ngo bakore ku mutima, bakumva umutima kuratera, bagira gutyo bakumva ntavuga, naho nagiye. Tugirewe. Haleluya. Nagiye hehe? Nama mbona ngeze muri jardin, mwiyereko. Tugirewe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwiyereko ngoje kubona, nama mbona ngeze muri jardin. Iyo jardin nama mbona umurongo w'abazungu. Nzambi vuga nkamba numva ibihu bimvuyeho. Umurongo guheririya, umurongo gushikiriye. Umuntu yamambwira ngo bariya ngo nintwari, ngo ziriya zose nintwari, ngo zakoze mu gihe cyabo. Umuntu bakama nkuko kuri screen. Ni moseke, nimuzamuteshaguzwa. Ni mucecekega, mubonyega ko mufatiraho. Haleluya. Ukubo kubwira ngo urisubiremo nawe ryo kunanira. Haleluya. Kujya bakwega gutya nkuko bonkwega. Bama kwega Aburahamu. Muri wa murongo. Ngo dore Aburahamu, ngo dore Mose, naringira umukobwa w'amasiko nagiraga nkavuga ngo uyu zomubona. Umukobwa Yefta zomubona. Tugirewe. Haleluya, haleluya. Umukobwa wataza ubugingo bwiwe kubwisezerano ryase. Aremera aratemagurwa, bafata ibihimba baracagagura kubwo gusoza isezerano ryase. Umukobwa Yefta nzamubona. Zavuga ngo Imana iguhumugishe ko watanze ubugingo bwawe kubw'Imana. Umwana umwe w'ikinege. Ngo bagira gucya amatunga ku mukobwa wa Yefta. Ngoza kubona zantwara. Hari umugabo nkunda witwa Yohana batetse mu ngura amavuta. Nukuvuga ngo kamera yazi bakwega gutya ikamuvaho, ikaja ku wundi, ikamuvaho, ikaja ku ngongire gutya. Umutima wamumbwira ngo duwo mwicaranye ni Paulo. Salima yanga potala sika patita sakolima ya popetika sulama ya pepe. Haleluya. Kaza kubitana nawe bitu. Nono wakari wabuze sinzi wa bishop bodufasha. Ngo yagiraga igishakwe. Bamwe akavuga ngo nijisho ry'umuturi, abandi ngo ni inyonjo. Ariko muri izo zose ntabyo nabonye. Haleluya. Yari afite ibineza neza. Umuntu arambwira ngo uyo ni Paulo muhaye mukubitana ibitugu. Hanyuma ijwi rirambwira ngo waramusabye namuguhaye. Mubaze rero. Mubaze kuzakoresha umuhamagaro wawe. Ikintu cya mbere yambwiye mucandike kizogufasha. Cyaramfashije. Amen. Ijambo rya mbere yavuze ngo uzotinde mu mwuka. Ngo igihe jewe natindaga mu mubiri ngo nababazaga Imana. Ngo ariko igihe cyose natindaga mu mwuka ngo nicyo gihe nifuzaga kubabara kuko umwami wanje yababajwe. Ngo ni igihe nabaga natinze mu mwuka. Ijambo rya kabiri yambwiye ni irigi ubwenge ndangirijeho. Kugenda usaba Imana ubwenge. Haleluya. Imana iguha ubwenge kubw'umurimo wayo. Imana iguha ubwenge mu rugo rwawe. Uko uzayobora urugo rwawe. Nugira ubwenge bw'Imana tuzasenya urugo rwawe. Tuzasenya itorero ry'Imana. Haleluya. Haleluya.
ubwenge bw'Imana buza butuma utanga message neza ikumvikana. Amen. Uzandeba ba protocole sino bishobora azayobora umuntu ngo yicara umuntu akamakata. Nzavuga ngo no mwihorera. Ariko azaya makomeza akaba wa undi akama nyine niko abantu bateye. Cyangwa abagore ngo yesi nicaraho. Kagira ngo mwikanisa ni mu cyumba cye. Ngo yaye. Ngo kuranyisha inyuma kubera iki? Ngo kana. Sino bishobora. Kubera ari umuhamagaro we aza byakira bakanamutuka nta kibazo. Kubera abafite bwa bwenge yahawe kuyobora ubu protocole. Amen. Mukuru w'abayumbe nugusaba ubwenge bw'Imana. Mukuru w'umuryango nugusaba ko wohuza imiryango yose kumvikana ni bwa bwenge bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Mwene da umeze gute mu murimo ukora? Mu kazi kawe muri biro uzusaba Imana ubwenge. Muri kino gihugu cy'u Rwanda cyagize ibibazo bikome bisaba gukoresha ubwenge bw'Imana. Haleluya. Iyo ataba muzehe wacu adakoresha ubwenge bw'Imana n'ubu umuntu aracyatemagura umugore akamufata akamutema. Tibiriho ye umwana w'umukobwa w'umukozi uri mu gufata abana agatema. Ibintu biri hano ntibzopfa gushobora umuntu. Ariko ubwenge bw'Imana buza butuma byinshi bituza. Amen. Uzuturisha uburakari kubera ufite ubwenge bw'Imana ugakomeza urugendo. Ubwenge buzakuyobora bugushitse mu ijuru. Muhaguruke dusenge. Giye gusengera abantu navuze ibintu bitatu. Ariko umuntu uwishaka byose ko ari bitatu. Twese turasenga muri rusange kuko dukeneye ibi byose. Ariko umuntu ubishaka byihari azamura ukuboko ari we ntangira gusengera. Kuko hariho abantu b'imihamagaro bakeneye ibyo bintu ko ari bitatu. Katubisengere hanyuma tuze gusenga muri rusange. Mana yo mu ijuru ciye bugufi Mana. Kweretse ubu bwoko bwawe. Bakeneye kuyoborwa n'umwuka wera. Bakeneye gusenga Mana. Bakeneye ubwenge bw'Imana. Salomo bamuhaye ubwenge bwa abasha gutegeka ibyari byananiye aba. Mwami Yesu ndabasengeye kugira ngo bashoboze ubahe ibyo bintu uko ari bitatu kugira ngo mu mihamagaro yabo bizabasha kubageza kubyo basezeraniye bakiri hano mu isi kugeza igihe bazatahira mu bwami. Ubibahema ndabibasabye kuko babyifuje. Abantu bari mu gukora imirimo w'Imana nta bwenge nta masengesho nta kuyobora ijwi ry'Imana nta kuyoboza ijwi ry'Imana. Ariko ndabasengeye Imana kugira ngo bashoboze data bazahuruka amahoro kuko babyifuje. Kuboko kwawe gukomeye kubashorera muri uru rugendo. Urugendo rugoye rwananiye benshi ariko ibyo bintu uko ari bitatu ubibahe kugira ngo bizabahurusha amahoro kugira ngo bazahembwe kuri wa munsi w'imperuka igihe tuzabona umwami wacu wadupfiriye akabambwa mu izina rya Yesu. Ndabibasengeye kugira ngo bibagereho uyu mugoroba ubohore benshi bayobogwe n'umwuka wera basenge kandi bayobogwe n'ubwenge bw'Imana. Senze nizeye mu mbaraga zawe mu izina rya Yesu. Amen. Abantu muri rusange mureke tubwire Imana amen ngo idushoboze muri runo rugendo. Siko yeme si urugendo rwo guseka uwundi, urugendo rwo gufatana mu maboko. Uwananiwe ku musozi tukamufata tukamurenza. Siko bimeze. Turasenga twese kuko ntawe utabishaka. Hari umuntu ukeneye kuzoja kwa Satani. Twese dukeneye kuzaja mu ijuru. Twese rero dusenga iryo sengesho. Imana izaduhurutsa amahoro. Mana mu izina rya Yesu. Ela sakarima. Bitarima ya sanguanga ya bonda ya totati. Linga ya paparima sanguanga ya bonda leka. Mana mu izina rya Yesu. Ubu ni ubwoko bwawe
n'itorero ryawe ma, aba bose bakeneye kuzakubona ma, aba bose bakeneye ngo ubayobore muri uru rugendo ma. Uru rugendo rwananiye benshi, abari bakomeye barananiwe baracogoye, ariko ndabasabira mwami Imana, niba uzubasha guhindura ibyananiranye, uzabaha urusa amahoro, kuko muba wakunze nabo barimo bose, uwo wakubitiwe barimo, haleluya, muba watukiwe barimo. Niyo mpamvu mwami Yesu sabye kugira ngo bazabaha urusa amahoro, kugira ngo wa munsi tuzabashe kukubona, tuzakora muri za Yakobo mu biganza, tuzakora mu rubavu. Mwami Yesu, aba bose ndabasabiye ngo bazahuruka amahoro, kugira ngo tuzakubone mwami, kuko waritanze ku bwacu urasuzugurwa. Uzaduhe guhuruka runo rugenda amahoro, aba bose uzabahe guhuruka mwami, hatabuzemwo n'umwe Yesu. Reka mwami tugukomera amashi, tuvuge kugira neza.